Pemirsa Pikobet Indik Lu dados silih tunggil agenda prioritas Pemkot Denpasar war Senemakin. Di sejroning nampenin Pikobet Lu puniki, keabtian kewentenan operasional tempat pengolahan sampah terpadu TPSD sani sampun kewangun ring tetiga genah sida mebuat. Operasional TPSD puniki pacang sida jangkep keanggen ring Juni sane jagirau. Roh mangkin kewentenan lu kakutang ring TP Asung miwah TPS 3R sana wenten ring sewetara genah. Di tepangan mangkin kauningin wenten 24 tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle TPS 3R sana ngewantu pengolahan lu. Sepatutnya nih wilangan TPS 3R sana kesiageang ring suang-suang desa. Nanging kapialang indek kewentenan genahnya nih. Pembangunan TPS 3R mewah kemargiang. Asisten 2 Sekda Kota Denpasar Anak Agung Gede Risnawan Mausang rauh mangkin kewentenang luring Kota Denpasar adenge kaolah ring TPS 3R laris kegenahan ring TPA. Rauh mangkin wau kesiageang 24 genah TPS 3R ring Kota Denpasar sane sepatutnya nih ring suang-suang desa kelurahan wenten asiki TPS 3R melarapan anceng puputnya nih ring bulan Juni sane jegi rauh keken tenang pewangun TPS 3R nenten kelan torang malih. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.